Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kedua saya berada di kota London. Saya baru keluar. Sekarang dalam perjalanan nak mengarah ke Underground Tungfu. Okey, hari ini mendung. Cuaca lebih kurang dalam 0 darjah Celsius. Kalau ikut forecast yang saya tengok tadi dekat Google, InsyaAllah pada pukul 4 petang nanti London akan dilanda snowfall. So, okey, untuk makluman semua, kalau di kota London ni, kalau kita naik tube ataupun tube tu adalah metro. So kalau kita naik metro, dia ada off peak hours dengan peak hours. Jadi kalau kita naik off peak hours, dia punya charge adalah 3.4 pound. Dan kalau kita naik peak hours, dia punya charge ada 4.4 pound. Jadi beza 1 pound. Okay, 1 pound tu lebih kurang dalam 5.9 ringgit. So kalau kat sini lah, kalau anda nak cuba nak berjimat ke macam mana kan. Jadi kena tahu jugalah dia punya sistem macam mana. Okay, so sebenarnya saya masih berada di kawasan Hounslow. Ini sebenarnya di luar hotel je. Kita akan jumpa jalan macam ni. Kiri kanan dia kedai ataupun butik-butik. Okey, saya masih ingat lagi Super Drug ni. Sebenarnya ini adalah lawatan kali kedua saya ke kota London sebenarnya. Super Drug ni memang tempat saya beli perfume. Okey, sebenarnya saya masih berada di kawasan Hounslow ni sebab saya nak tukar duit pound sterling yang saya masih ada masa saya datang ke UK tahun 2012 yang lepas, iaitu sebanyak 110 pound. Jadi tadi saya pergi ke Halifax Bank, dia cakap dia boleh tukarkan kepada bank not baru. Maksud saya bank not lama yang saya ada. Dia nak tukarkan ke bank not baru. Tapi dia masukkan dalam account. Sedangkan saya tulis, jadi saya mana ada account dekat sini. So saya jalan lagi, saya pergi ke Barclays. Dia cakap dia boleh tukarkan cash to cash. Jadi alhamdulillah saya dapat balik dah 110 pound daripada note lama ke note baru. Okeylah, itulah tadi bank Barclays yang boleh kita tukar duit cash one to one daripada note lama ke note baru. Okey, saya dalam perjalanan nak makan dulu sebenarnya sebelum saya teruskan journey saya pergi ke Central of London. Sebab di kawasan ni dia banyak makanan halal. Jadi saya makan dulu. Lepas tu nanti saya buat journey di Central of London daripada sekarang sampai malam, insyaAllah. Okey, so, saya sekarang berada di kawasan Central Hounslow. Central Hounslow ni dia terletak lebih kurang dalam 20 km daripada Central London. Dan saya akan naik tube lah untuk pergi ke Central London. Sebab kalau saya stay di Central London, hotel dia marvelous, mahal gila. Dekat sini pun bagi saya pun dah mahal juga, tapi masih lagi affordable lah untuk saya sebagai solo traveller. Okey, dalam Hounslow Market ni dia banyak kedai makan. Okey, kalau menurut maklumat yang saya dapat tadi, berada yang dekat Thai Street Food ni, orang Indonesia, dia cakap semua kedai dalam Hounslow Market ni halal. Saya dah beli tadi, saya tengah tunggu ayam half grill dengan harga 4 pound. Saya nak makan dulu, lepas tu baru saya pergi ke Central London. Okey, pagi ni saya order peri chicken dengan roti dan juga sayur, dan dia bagi sos. So kita makan dulu sebelum kita pergi ke Central London. Okay, insyaAllah. Bismillah. Visions around you bring tears to your eyes, and all that's around you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keep
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dah sampai di Westminster Station, Tube Station. Ya, saya sekarang berada di Central London. Sekarang saya dah menghala ke kawasan yang ikonik lah. Kalau kita pergi ke kota London, kalau kita tak pergi ke sini, maksudnya kita tak pergilah ke sini. Saya nak pergi ke Westminster Pier. Alright, okay, welcome to London. Kalau di sana kita akan tengok Eye of London. Di bawah ni adalah Sungai Thames dan kita akan buat circle lah dekat area ni. Dia cakap kita boleh pusing area ni sambil jalan kaki. So saya akan bawa anda jalan-jalan untuk menikmati suasana yang terdapat di Westminster Pier. Ini adalah Pier Westminster ataupun jeti Westminster. Bawah ni adalah Sungai Thames, salah satu sungai yang popular di London, dan itu adalah Eye of London. Dan di depan saya ni, kejap lagi saya tunjukkan, okey. Depan saya ni ada satu yang memanglah ikonik London. Jadi saya nak kita naik atas. Okey, cuaca sekarang makin sejuk. Dia -1 darjah Celsius. Okey, kalau saya nak tunjukkan apa yang ada di depan saya ni. Alright. Di depan ni adalah Big Ben. Okey, ini adalah ikonik lah. Kalau kita ke London, kalau kita tak jumpa Big Ben, itu satu kesilapan. Maksudnya kita tak pernah pergi London. Okey, sekarang saya sekejap lagi lah saya akan tunjukkan kawasan sekitarnya kepada anda. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Okay, sekarang saya berjalan di atas Westminster Bridge. Kita menyeberangi Sungai Thames lah. Yang di bawah ni adalah Sungai Thames, salah satu sungai popular di London. Dan kalau kita tengok penerbangan tu, Sungai Thames ni dia tak jauh daripada Heathrow, kalau tak silap. Okey, di sebelah sana kita akan tengok skyscraper of London. The one you should call. I'm standing here all alone, and I will take you in my arms and hold you right where you belong, till the day my life is through. This I promise you. This I promise you. I've loved you forever, in lifetimes before, and I promise you never will you hurt anymore. I give you my word, I give you my heart. This is a battle we won, and with this vow, forever has now begun. Just close your eyes, deep in this feeling won't go away, till the day my life is through. This I promise you. This I promise you. Over and over I fall when I hear you call. Without you in my life, Okey, rupanya pergerakan inti Brexit ni masih lagi berlaku sampai hari ini. Mereka masih tak bersatu sebab UK keluar daripada European Union, EU. Jadi terdapat banyaklah pergerakan yang berlaku di sini. Okey,
Okay, sebenarnya saya berjalan di sini mengingatkan saya kepada perjalanan saya di Bukares, Romania, sebab dia banyak bangunan-bangunan yang macam ni, yang cantik. Tapi ini adalah era peninggalan koloni British. Kalau di Romania itu adalah era peninggalan daripada Soviet. Okey, yang kalau kita tengok ini adalah ikonik phone booth. Kalau kita tak bergambar depan telefon booth ni memang tak sah lah. Macam saya ambil video je lah. Okey, cantik kan? Sekeliling kawasan ni memang cantik lah. Kita akan lihat ramai orang, ramai pelancong yang akan datang ke sini. Okey, yang menariknya kalau di phone booth ni kita boleh masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam phone booth. Okey, kita boleh pakai public phone. Hello. Tapi sebenarnya public phone ni dia tak function. Dia cuma untuk display je. So beginilah di dalam phone booth ikon yang terdapat di kota London. Jom kita keluar. Okay. Alright. Okay. Saya dah masuk ke dalam phone booth. So tak perlulah lagi beli beli replika phone booth tu. Kawasan ni dinamakan sebagai Westminster Abbey. Di sini kita akan lihat banyaklah bangunan-bangunan sejarah, ya, bangunan-bangunan kolonial British maksud saya, yang terdapat di UK sendiri. Ini adalah a must go lah kalau kita datang ke London. Kita kena pergilah tempat-tempat macam ni untuk kita ambil gambar, untuk kita ambil video. Memang cantik. Okay, jom saya tunjukkan lagi gambar seterusnya ataupun video seterusnya saya di kawasan Westminster Abbey. Di kawasan ni kalau ada ada acara-acara yang melibatkan Royal British, seperti pernikahan, perkahwinan ataupun kematian, di kawasan ni lah dia akan ditutup maksud saya untuk acara-acara berkenaan. Di depan sana nanti saya tunjukkan ada bangunan Parlimen British. Ini saya tunjukkan kawasan ni dululah. Wouldn't be living at all. I will take you in my arms, right where you belong, till the day my life is through. This I promise you, there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as
too much. I held your hair back when you were throwing up. So let me apologize. I'll make up, make up, make up, make up for all those times. 'Cause your love, I don't wanna lose. I'm begging, 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 begging you. No, never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never reach the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. Shallow